Well, tingin ko i-guess na kay Proy, sunod Well, ni Sena, Lemon Frank, Charlie Gesla, announcement ni Rolos, nakataga Monday. Valid, Frank ng Tuesday, Uniste, uh, tapos tingin Friday, tingin ni Sena na setting nagtingin kung Franco. Forget audio, Frank. Ngalang una en laga Okay, gulangan lap. okay. Mga sigdes ko som Sherry apa. Kumusta mga Merry Christmas to si was kay wa sa mga wikat yang kay but akfa siya wiki gagasin ko. All you go watch online, it just so happened that Christmas Eve pa kay ikaw ay Christmas. Ikaw bigla Christmas. Tingin ko NCLs no? Owen Seattle ngayon. Kot alla owen last night. Kaya ako singan. Lupe, alle ako sige would goal. Ungol. Lalo ba ako siyan? Pangay, bakit tawag rice yung tifuki? Pero sila. Alivin ko. Ali master dela. O di ba? Nas was that? Quite late Christmas. Oo. Wow, December ng wala ko shaft lagi yan. Okay, we're live. Evate na sudash December ng wala ko siya. Kimo ulti lash fel sa ingay. Al, may silu mawigat na ikaw na sumos. Kula ka aslo wasan. If it goes coin like ka share yalle pe na wo. Ka stream ke YouTube o pe Facebook live. What's the master iginan? Nas akil ke kumasho kede we beta ke kumasho yan. Kala seguman ala kasha pe. Ashukira ta onim dex kulash ke ali na kadash ke Facebook kadash ke YouTube ingena na may silu mawiga jakan kung di ko share pe. Ali na kasa share ke gasin ko. Kaya share yung gasin ko na tawa share. Okay. Naglash ke gasin ko ingena. Amo kada. Pero ang dati ko. Kung pumasok na friend yan na ba Ube. Okay, June time manipeo. Ay, kaya sa akong index ko siya. Because long. Bueno,
You can just go. On bain goes go Merry Christmas. Okay. Ikaw singi kikat ka bento kaini. Dayang ichbil be akfashi kino kon flat singi. The meeting got fast na meda nakna swiya at the kaini siya klabela. Ko makalak ako lang nakfash siya fakat fast na med. At the kaini proy. Katsbil the basta yetom got flat lush. Katla Leprem, Katla Laisik, Katla Jacob. Katja sa pala mit sapla na finances ko shrine di loko na aksyan la lalfang isingi. Egat kulo malap na siyo mo gat papa, kimit madalas, ilos jas farja kun, in kan safin sa liya, in di loko na akmet ko lash, kamit madalas in noto yung galik nada, in kan, ak fast ship ek na kon flat singi. Pam singi kikat wikin met kol pe, in we be fakake, gospel lom, gat kulo malap na siyo mo gat papa. Lagat na met kulo, akom urek magin gat inalan klan sa plum. Naknas wikat ke ka jinge, sungyangan madalom, kadin sisin sike, ingan fakalik kaslom makom, ikuya ingat, kebe, oye makom kashakat ken bukanak mulutuda, kat kula malap na sumke. En naknas, ikestam danin siyas na kewan ki mulututlom siya makulang siyas ke ka singe. Pela ka ditala, kafung, pela ka ditala, as suman matakan fungulkat, tasak taka talal fungi ke wen kulo si fun nandum Jesus Christ, siya taka, inkain, tutikat, inkain kashakat, inkain mulikat talgi makuluklasha. Pakipel singi kadakulan fast na medokat, anak na swikat. Kasha met fakik lum na kewa, okay ka singi, inkain fakik gospel luma, naging makum sumasta na keo. Esta matya fal, maka inkain falake alasha, takaslum, inkain, takana yours, inkain kashakat kimulasha. Pahingi mo siya clash kim tawagin program lasha, at lalfungin lang kumefa wikat, nagisaflayan mana kayo madako nakfasila ke inem. Ken once you found them Jesus Christ kat point vakulanasyon. Amen. Kaya glamalap, pelang ay flok na tasyuos, kadin kan fast na mit, fa ebel lagin samsam fangakain, akalami ba masidu, masruga, kibelin fakaklagat. Glamalap. Okay, they can just go. Klog your pricing and log Eh, ngayon pela ni federal way they can lash Kent to Washington. Ngayon pela na federal way na Minister Frank well like digin sena ilo sa federal way lagi announcement ko kasin pa bitigit fast namin. Doon Frank? Klomalap tamla sirle, tamla treskal, feedback aksarin gat flat ang arch kikalang lal, kat kain we pay spending in tagay ni ngayon ni nagikaslal. Anak ko sa kalimyan, pela New Year's Eve pange, pelon so, fika wala na iya, kati New Year's Eve, sorry, Christmas Eve. Fika wala na iya katin kain to ni, in matangan so, in kain, mata first lin lom siya kaya mo, ngan porong kastan kat keko. Siya nga mawala na makatilak kalimyan na si kumising. Da fika na si kakangan, nagitawala sir de la kalimyan. Na pa na nga, tisang palong lagos safla si ke 2019. Wangan tisang palong lagos 2019 kita si baniye. Na pa nang kita orala in show la sa kay wine kain toy ni na siya ke pensinge paing o ya las ke kasinge. Le kalan show ay kesta siya luma kifa no yuga fasil ba kata de tutem. Na pa nang kulana sin lemkat ke may akin si wuma elako lang na si spanang kat kanon nom sina foning kain ngan ke may ngan may la sina sisne. Na pa nang ingan loman inganin share pe inganin kain champion kun pe gastan gat ke pensing ela mo yen pang pensing mo wona sikum meta machisle na sikum moyeka o fong miseng pang pensing kala pangan nga pangos na kay wireless mars in kaladari pamay fata ka pe kulo malag sus na kay waki sila la wo sen pangan mars ka tamlel luo yaknan tenisen ashmam lang si fat Finti ka kumta ka ng siyang mati.
Pat pe. Alright. Kulaman la. Kayo, Merry Christmas na si Wos na kayo. Kulon singgat yung katsulpe ko in aliyake ko singe. Mamamasi na mga kaya-kalim yun ko in fact kula malalap na si Wos ma siya kaya kinakan lash ke Facebook. Sonia and siya kaya Monday. Rina Finan Honolulu siya kaya Tuesday. And of course, Lemon Skipper ko siya Wednesday. Na tosto ni Henry nga live ni mo kadeta kay niya kaya siya in siya kay kipel na sa. Kaya ko lang malap nga online cutting wikat na kay why. Welcome na si was na kayo viewers mga wikat o ikaw. Merry Christmas. Okay. Kay Lumalap. Lumalap, thank you, Price Luman Digging Dress Call. Nag-isama ni guest yung room, Mr. Frank. Nag-announcement to yung Digging Sena. Kung del takle Seahawks, bakit mali Chargers si fan na ng San Diego. Franco pa ka? Given assume Yildan, Alik, Dalek, Luman, nag-defast namin nag-program la siya nga mo. Na o, kaya kinakon la siya. Kinakon, kinakon gimante, Yildan yung kula yung uye, isas lagi masya nga. Kung bindya loong, kumusan na kayo, ano kaya Frank yung labako, kung miss out. At yung kakalmili mo siya nga faka. Kulo yung na kunokon ke Monday, Tuesday, Monday kailangan usi. Si PS last ke Monday ang tak mo. Takam na sige magawan. Si PS ke Monday ang fact mo wala yung long got your old David. Nang mo si Phil lapse na ke week ngayon pa broiler David. Na skimot ko Moving really intro sige introduction sige standard lesson commentary. Vi bang na doom kung medyo na kuminesla. Kung may staff ka sundo yung gasing call page kung may link siya aske. Isla mulan doom kung mo read in intro sige that like time out. May time out sige. Umni kat ko siya katal katal live mo time out. Katlakalal mo kung pino kasi davong na hindi ba siya siya jingyak ko. En magi pa direct time out. Sak tagi sak min time out. Kalmen time out siya nga pa. Ino kumin as masum na davong la kumin ko minta non ko ke. Fin sa American ngayon dali ben time out lum daw siya ke room wal dala dan ng dagal that team that TV ka when games mo ko when that is matay tama dahil matano lum lo grounded. Na malit sila sa singing eh. Finla nag-iiplan pro Tana, pangipel si mga trigat na nagkikafulan fela. Insob na urine cut. In lolingok. Ko, ilan may guess na siya mamakat na baglin ito. Na pa-oye si Toko sa TV de la Rong. Finne, Plan Belting, il talk siya latari, ash dari kash pa yan, ol shek pe na, akfashe, proilal, sista pellal urine got. Na mulito siya nga, masing ako minesla, kaya gigit hindi ka chash na may dinagat ay mabawala fa ako. Ako min lo naging mula kumle, forget pe rin proilash ko sa urine got. Kumli kat fin kafo fo, na wengin pellash, kasi siya na urine got. Na samsam sila pa proy. Na ifinkot ti proy na singkat. Akot ekin mo cool na ke alu ma. Na kada tafa na fagagasang ka din tas fall na gilong sila. Sige mo ko yok siya proy. Sige na si met lalal fungi. Kung fin met cool siya. Kung enen na kumin si Slapel luminta proy na singkat. Min gas na pa sila nga kung fin kafo fo. Kat fin kafo fo ke mga taske. Na kopen na yung pelas kasi sa urine card.
Na if got this is bella shirin kat. Na kede is la faka long silal. Kede is la faka lel approve ye. Mas kita kaluktin fact lang. Kung mas kita kaluktin fact na parang ako min sure na ke oye sila Dr. David ngayon. Dr. David Cutsville na fact mo, nagigasing siya lang a man after my own heart. Dr. David, mamamitam sa ko na lang itayak sinmatan nagbakantin concubines, wives, kainin mangan. Kung may concubines, excuse sila lagi mistress. Bisaya ba mistress? Ilda ikin payak, masin matayan singan. Kung matayan, itfo ko Bible asarang gynga. Il will siyan yan na selos. Nasikimot ko le, yes, like tinawo. Patorella ilya yokwal na kipel si dokyo ke kolyok lang. Kung di matwal Dr. David, nagkemapapapalakilim niya, il force na kise. Ilya ikaw na katama malakayok. Il kayo ke matwal. May sa maki oye la. Ni good. Not gonna buy it. The shock to. Ashput mo na fact mo. Dr. David ilara. If what the bar. Tikala ko katin si Woke. Shock to masi Dr. David ilara. Lali yoko pa. Belsimal ko nagkaltafong lang ang flok na yun ka. Nabagat tudod ka week David. Kung ako siya mantiyan ngayon, sige fact mo, ulayang longkad-year-old David. Ulayang longkad-year-old David. Marina Ashke, Sam Alngaulya, fasingal yan ni katol mo dito ko siya. Ngayon tiri, tinafon na siya. Ngayon psugyan na kaya, asip ako siya, masyarong kaya. Medli nga fact na medan, ngayon kum Sonia Tilson KFS, Finan Ponpe. Kulo, malap ki kum, siya ko nagtigin siya na kayo. Siya mas sumostra na kayo kunakon siya kamandian. Ngayon, aşke Facebook casting goal group laşke Facebookan. Mga fact nga, siyempre kung na kung ready Babylon, project kung ba yung kad, kung ka ready masisonyals mo sila flok na Babylon, namta ka long loop sila, telegas sila. In maliksyon kung sila, usung yain ko, madutut siya. Dahil siya kung usung yain ko, may madutut siya nga fact ko, namta ka first na kemolon, nila, kung meron mo kinfakya na kemolon, mga siya kemolon. Na marit siya ngayon nagkakal niya. First kanya dol nga ulit ko siya. As ipakos sige. Ipsimit nga siyam kin. Kung vinulay nagkafos nga ulya nagkilongo ulan. Ngay usip pa pal nata siya. Nga kumentary ni Reedy kaya. I will sharing siya ngayon. Okay. Kung payable ko siya ay electronic version siya baka maging na Sam sukungan Sam Alngaulya Fosngaul gosh Alngaulya Sam Alngaulya ano niya ko dito siya Samaringulya, Fossingalya, Fossingalya, longo ulba ipsimet ngan. Fossingalya, longo ul, el sham kun, sam suko inge, el sham, muchis mas sam suko el sham, lakyalim ye, le kaat, el silosul lalal takosag David, kaat pa sila, nakinusi cash pa yel, nakinusi insiwuna sila. Bakit singal yan nga kung kaskas na sin mag-cleanse up, aru lom insiya arama. Na kung di, i-arama siya bakit mamayme, bakit kadil siya na siya shmayta. Ipmajaram na siya, pa masamosla, ilfliya, samosla masamosla, pa nag-gaslan kat papayapalo. Luo, ilorit maging matlalay kung indafala pa siya. Matlalay madafala pa siya ngayon, ilo siya siyam, fall naging masamosla. Tolu pa mayme.
God il sham na sin maeta igesa sin maeta aspeke maemena bagat luti ke pe Christmas singile duven Gabriel il sumna il sonol Elizabeth ke katluti ke Victoria na week bitli Victoria na Victoria katluti ke angel Gabriel il sumna Mary na bago to oye makatil siya na sin maeta basam sa kung akali minagya arama singa fosingal el fact ngasan kya siya sin mayun payeng ak lem ye siye sa nga sila laliki in national maeta na siya may tsingan foslong el fact mo nga rata king to David mit clients up lock ilan toko siya ki nga muskula ki may akma siya matal. Ordination si pangan katil ordain niya toko siya David. So ilan siya may kalain sabi. Kat mo kina pa kung di matal siya siya na ki holiness. Na malon ka to makatil akfa siya masimit katil wo aklu wo katil matal. Na matal wo maluwo ngayon ako kumin isam niya kikat nga ako makfashiklan sa plush na singkata nagagawin il sa mot klan sa po il wo matal na pwedeng fa ko nulit malakumo no pe in wo in galam ki matalye ke wo na sum mile ike wo ben kulo ko osin ke Sandria. Global kum to we chang o yakon. Na faxilok ngayon katil matal. Mana ko ma akfashiya ko ma katapas malan ka to. Ini na in maluwa bu matal. O ordination say lora sil to siya David yan. Na ipsiak doon ba fos longol limeyos longol single mega shan may sing il akalim ye ki ulela sin ka at kitoko siya may tafta arlena ko kat ile oyepe langol malon ka the god samsung fos longol single mega Samsung ko lakkalimile, kumichiwas mo sa lakkalimile. Il sa mga katil sila lang. Tero lang ko mo kayo fan na. O ilangal liki o ngayon. Ito ko siya sila nga, may lame fin may ito. Then ko ke akfasyan, clients up lalo. O pe, inlangal. Skimot ko na nagfast mo na si kumita. Or mala siya fin mo, matalo, ano tawag sa TV. Lat ko'y mata, wala sila kat. Le, makadak-fast siya, kay kolegi man ko ma-fast siya fin fela. O yepe, kat ila lang kat-liki, o nga yan. Skimot ko, mahal. Ako fin, na usungin ko, at mas mataas ko na, kilong kalang sila kat. Mga ako mak-fast siya, ifin, o yan, nag-price lang daw sa David nga, even mo, matal. If may kadal mo, kadal matal. Ang kikalwo niya maluwo ngayon. Kaya nga ako maask yung malutut siya. Nga ako minisam na, parang masiyok siya pa clients up siya. Clients up plus na singkata. Kasi plus na singkata, ininan mo, matal. May nefo, min kat te wo, kat te matal. May kadal mo, kadal matal. And genik si fun na makanikes na siya, kat ko in, we ask the clients up si mawo, matal. Bakit din matake, kaya is Lem Jesus Christ, lang pa matlango si Lars. Lem Jesus Christ, el pa mise, isus le bagat akfalatik season siya ngayon, na el mowul, yatol ko tolu tafo, enyo giel na el mowul yak siya ngayon patay kesa si kum. Nga kung fin, esa Lem Jesus Christ, lang matlango si Lars, nakat aske kalain sap siya. Mowul Lars ashirin God. Kundi, masakam si Machiga Wigan, nga fakle, kat fin misingi, ngasang bola na singkat, kalme pa, ngasang, nga ages lang ba mitlango sila. Na impel sila nga rin na fact sila singan ko, nga lim talak, o yes, singan nga ashirin kat, mula nga ashirin kat. Tamasing ako, katman ko lang, kain bela, kikat mul fin fel sa inyo. Kada siya na mulin met,
Knesik pila na molin, knesik fat sulol pa na mait mamata, we got rek mo kami, ma da kulukki kat mait ma kawa clash ka siya ulash, knesik na mol. Nakita mol fa ka. Mol la siya paragat, enyo na kutin matagigastan ka la, kung ikulyak lan kan, kutin sisla pela siya proyerin kan, is time out, pelin, we ash wedok pela, ash, kutin shikat teliki, kavulan pela, som na yurin kan, sisla pela siya proyeke, kat proyekin, igesa pa pulay na anye matash, nakat matariti. Na kuvin na pukon yung ko siya pangan fos tausin siya kata puk sapta fuku nakitausin nga matawag kya igesta sumne ke puklal John mit kuvin sunoriya puklal John tagi ek son sa sapta si falen ke sapta longol siga sapta longol lubo na eleksyon na ikekalik na su na kung dash kuyalu program sila ngayon ikon Tuesday pel na kayo na ludeng sete na en American en Christian si pa nga pos alu konsum na we kung konsum na taka nagkakalulas mat ko siya kumin na kumin bit konsum suk oy mais kumyang nake kumin tatafong may yan ashmate matafaak may sing elsumero Masters of Divinity lalo na ilora projects sila na advancing instructors sila laling lang ngayon sumero capstone projects sila ng bar na kung Christian sa isa may tinafal na su na kung alem nahatan na matagi mo na fungusing back to a point where you want to go reach out in a bar, then go for it. Na kung siya na aske may shop siya na aske na sa mawuna kumindis actually si kumniki kanin siya na factsilok nga na ke oye la siya nga kum egin mo matal wo siya nga may katel matal o na ke kat lote na ke Sams ko nga aling alya first lungol singa lungol me ko na ibsak toluan but singa lakila mi kapasok la na silon kat na silon ko siya David ano gamda kinjo akala tapos sa David il pamit sa makadil a man after my own heart Shkimut ko, kat sa mafalete na, kat sa mga lakasyaw fellow, kat sa mga orla may na, kat sa mga muging na sil Adam and Eve. Adam and Eve, insang mul ko, si mga isang akmulilo, takasik mo ituwo nga, korela ilusin mo mong Adam and Eve, ko si penangan balsang akmulyak wen natol sa mga enwaki, an pagpagi fellow lentoli fong toli dahil fact ko sinangan pasang akmulyak len ko si penangan palemi fakke or mas saptaluwo in fact ni kusum na yen ni ka nangasaba mga awulyak ko sinangan pasang kasi may talo kaya fuko na ko sinangan pashes patlal fung misenge ta shock to kadin mo kadin bitigden ko ni sa mola so inan oy oy madon ka kadin mo ke ako ke kolyak lan ka kadin islam chistalin pa matlang mo sila nangon matal ito na patati na fish mata inkot nakitiplakin ko si mga pebble sham din kaya pas somlangan Now, if siya flasing and bafostol ngol gitol ngol ko saan, kadila ta val yang to ko siya lal David in mo wangin matan fel saya. If ako in katangol la. Sige mood ko, kadil just akilam kinala ilan to ko siya si. O lahepe, sang wala na lielen. When siya matan fel makoin in ko katangol la. Lahepe fact na ki Akustin lal dok sa Davidan. Mo eleva mul ni dok mabatbat, kasi dok kailan mul ni dok mabatbat, pwede el mise ta chokto, posterity sila yung fakus sila yung patakon ng Jesus Christ. Na pa fashion ni misenge mul parang nga kumiyata ko sin luo
tukun mga sikya kaya ako sa anda sam kun kat sa ke pepla pang malan kata kawul nangakum na sikum keden lotoy lagi price lal David ngayon keden rin lagi maula siya kafu nangakum finale kafu pele nakat is collect the basang time out nakat fale so sikat lagi mana kayo wa so na rin gat eproy pangay si mama wo nga kum ko su nga ako may loy nagi lines up sila siya la vinja kin galim nga doing singe nga alil lois marit singe to shock to mga vaga I akos pa nga or lik na ganyan first singe ulya nagalongo ulan longol sila nagalongol di may gosh longol nagalongol yan na pa nga sa amin first to yung nagatulong dito siya ang closing cut glory got keben osno iko shaming gastan cut ngay tuwing singe aging balance of digging Driscoll digging sena main friend ba to ko ba nang if you were mako is fact nakadivas sang balance with friend digging Driscoll Shalen, lang alak kaya katayo ko. Nakmas the first na met. digging sena Loman na ingaan peke long yan medutluta ingan ni sam yan na in matal wo kalan sa Plaza Bell na kayo. Loman na kang siya in dash na pe. okay well gulo kalingan ang Darwin Bellon resume Minister Frank Federal Way Washington Minister Frank Okay. June Simon gulo one Ka, una ya kat fast na met. Uncle Kuloman lap ke me akita yamat ka ke mande nge man eta shup yang na kwanon tuste singen da tafe manna. Na mayen bang magat kalim ke ulela senge lad lem gat da King David nge. Special na get tuste ngan vak mo lem gat 11 masai lomsel David. Ashkelu Samuel itkosh singaul sie ibakluge singaul sie ko neke singaul itkosh fun bangan kalmen 11B singan the lelang ako minta ke bel singela te pange mas mafak malais la finga akong kalak me ritla siya ko kulya me ritla siya alagela si feka sapta mako gina sisnge lelang ako min read fale fine kom doan ng anon ko mo lais la si parang matena oyer kin naklas mo kat sang na kamiluto ta pa lais la si mo pa pala fak mo kiten de moklengan da kaya ang na merit la jat kata ngay kiten na kiten flok na to merit la jat kiten na tan so metligi tukun ba na merit la jat ten galibla massive ngan mayen tablen ser le lagta ye ba si galim ki masin pa na ngorik makin alla catch ye ke na cash na go my lock here na man dingan ta kongan na kikasino lela singan ulayang lan katiro David pata ko pa ngam me psalla pa ke shumanya ke puklon Samuel nga ke Samuel luongan na gatsum na ke mo ritual asnge ke si fesi ke vak mo lem god 11 masai lomsen David na pie pensima we gash me ta got long ke good idea la King David nilan gan masaila lan gan masaila ifo siyak sila ke saptait ko shne exactly ifo ko mata ke si lom masala ke succeeder o tap on kilom no ifo ko te el ko te masaila na bana el changam na silne mit tataf pozila linge na neden la ke mo ara mana ko akum kian men lem katel wikom ak fash ke o makum kian men lem katel wikom na lem katel chano na sin neden na zum fak na silla etiel bang akum kian wala tiel pa masaila mayen inoyana ke mo tamul sel na si kum ge mandingan enena kiten wo metal katel wo metal na panan katina kiten metal peke oyalasha na panan ki katel lang si King David or ala ulela na sila ejek panaliela tiel pa masala kishpin yokle shrama
aksroyakta ke paul elmet mayun silal na banang na melo lela na sil King David pa el sang na sil oya katang la na kay wangan el akil ya ke ni la el karangan na langpe lie el karangan na langpe in fact na sil mo toko sa ilom an na tok na toko sa ilom singan patakagat ndo kliem singin pakat tagagat ligidan kain Sulela siis mo pange pets magat aquakina siis kiten kain akfulat mo pottilan lempangan. Ka pange pets magat strela ke calendar years yung mo in pange akal las na ke. Na oyengan gadal inspired ke na panang katpuya ka gatle patsun kain fak mo Christmas Eve oyeka. Wala si ma lem gadal fliangan pa ela masai lom sil King David. Taka met King David ang non-gag dinel pa masala. Masihil pa lem gat pa masaya. Na mes sharing lal tam lal sir na siya malan ka to makawil. Na lem gat pa masaya lom siya dynasty siya pa masaya. Na matawag kita ko sa Solomon win natal inel pa masaya lamasin. Catherine siya ukel. Catherine siya usil. Fakang pedan siya mo nga kay win na tiyo. Ayan na kinga kay talik na tiyo. Finas matafong lalo nga kay la na win na tiyo. Na nga fakang siya uyel eto ko siya lumefan na tiyo mapatpat. Kesipin pangan lines ko ma misaya sila siya ito kakyo. Lemti siya sila kakyo lines ko ngan. Nangakom kalim ke laksaw na kya, nangakom kalim ke oyengan. Mana si komisyen nga pa, kiten ka inget la niyela, ulay la silang limkat nga, mafafasya ke palan bel. Na pa folk la na si ngakom inwiliye yang. Na inga nakikarangin yak lan limkat, ilulay la na si King David la, toko siya ilumihan na tuk mapat-pat. Tamlan siya rin pasal la piya nga. Kome fa mo na tuk mapat, kayo rik fakya. Legacy zelo nga neta ka. Kita na shaman. Ena na as na yoros fingat leilay na yoros. Fingat filiam danin siyas lalal fingat lasha mo. Pai nga walay si mataga na si King David. May lakos na din matayang la. Panangat kain. Aklin misin. Panang kain daga in finjak singin daga na siyas nagawa. Tingin just ka lang share kisenriye. Wangen le shisielik singe. Listi singe wangen le. Tegen just gelen fakt la kalem na si kumbe. Waarom in civil beloing de la wangen le civil be gentile. Wangen le chu gentile. Masingen fan men mole la singe ta kana si kum. Misenge. Na maingen na go magta ko ke line like King David. Line like King David mel fak ma ever as flintalik na tunge full na kayo. Nangayakin siya wo yelos pa. Na toko siya ilumihan na tok mapatpat. Akong galim gala, fakya me kalmen faksingan. Mako na kumisya nga akong mendiksyon na loyang akilen oyenge. Akilen oyenge la finne oyenge. Taka na sikum kidusin pelan pel na loylos kitan tapan mga. Edwo na esikya kastan kada precise. Oyalan kada precise. Ette tishillerike ette loistike ette ftotolenake. In fact la sikyak manage wa falnake oyelala. Oyemail akienake. Na padang na kastan kat na si komisinga taka ke ka singe siye ka in toinilan siya umaalana. Ngalik siya na kaksakin kat ke. Nga kaksak lat na sin kat la. Kat ka in siye sin sige kastan kat ke pen sige in sivilpe. Akelen wala lal na si King David mafaren na katwi ace mo iya bising. Nakishishila na si kumpel singa kiten akelen lang si kawul at ngayon kat na si spanangil mok na mukul nga fall na kaya iya lasha. Laylay na siya kumpel kiten kain alle fliye kaksak lasha in kain wo kaksak lasha in kain paye oya lasha na sin ngayon kata in tiya may aran laka. Oya lasha in kain akelen nyak peke mukui laske mo lasha pe. Ingen pange kas foto mataga na Europe ngan kain share na sunge kanon tustis lash ngamen ngada spasang na gatweng na nage
malutlut sige man dengan panang adi mo ilak fond ila ilak malala ila ngit las ng getustian na wengan ka in fact pag lomalan sil narina finan Honolulu ke kasal ali supus pamanga ke online go web page slash ka den guide liebe pangan marshu ga tegi trescal tamla serle ga tegi ni jena pangan marsha kula malam singat ke pel cheke now we goes in chamdrum gin gastan gat ke ka tarilena Okay. Let from gulo. Ngato yung liste barang ayogin pelon sub degi Driscoll degi ni sena. On ay panake fact look na suma tamla share lagi Arulan na cleanse up. Last nganin kain ikoy kay wa pakanak mulutut nga katayan ipsi mga nan kag fact luman na Mr. Frank ba David Elnan galen masay lom si singat for la ingi gatle masay lom si sil kay tok shay lalan ako lang malap kaya katayan na ulo masul ben na flok gat kay malutut mapen gat menike makarash kay kasin prize lal David ne na flok not pa na si was planning at kapag astan klamalap. All right, degi Driscoll kung gulo degi sena ash mayroom. Kamalap nga mo pangan fall fakat ngayon pe kulo kak sa gat kikalim ma on your rollers ko yung wine gun fakat ko kulo na si lemon frank yung fakat lolan pe. All right. Kalgalmi when go wala. Wala pa na kikalim singan. Taka yume inaglin belo sa taka kasla Yirosh Moses Sane ang alas mo lelash finan DFW Dallas kilo Americans pinasum we gum be Thor el gamot san bang Americans pinasum kilo gasloman oh net jin lango to my friend net Gilip Americans pinasum kilo gasloman Merry Christmas Merry Christmas na si was ko sa mga gas la na convince sa most la creators ko lain nga nagdalila kung siya kuman na Eileen Sable Frankie Marsico sabi we got Alexander Cho si Casey Lindegax JC McNeil Ned Caleb Netlick Candy Perle Tara Mile Michio Netlick na may tluwa ako sa lila siya. Kung malap na si was kayo sa mga asning na tinasning ko na kung ginasum nag-uniste yan. Lemon Fingel siya, dahil nga pinagdakon siya Tuesday yan. Kung kus kan sum nag-Facebook group la siya, kagasin ko, na kung may Rina Levile is most naman siya kagasin. Dearson Jonas, finan Federal Webe, kay Wopen Chum, look at Luman, David, kayo, David. Kinevasta na met, na ke, doon sa giuniste, ang Lemnister's Keeper, il Shakak, week na kayo, sibang with ano for the example, raise the bar so high, kinan magayin, sigat na ge, Arulal din siya kaya budiste na bell na kayo o di bell na kayo o besa lemon skipper ko lang walap kaya Arulal kung fuli siya nga na siya kilan mo fast ke kilan mo fast siya in fast na bit na uniste an si Vesica uniste nga in fact mo wengen got o na got flush na kung loyang na kita na maritsingan dafa mo na siyaram sige Tuesday Lemon Fingel siyaram kun Louis Samuel subtayid ko fosingal dafa si Tokyo fosingal siyan sana na fosingal id ko na nga siya kaya uniste na ko singal wali ko siya lolo na uniste ko loyang na maritsingan na Amda shining merit in mo fishing charm from kile fordi mo aship tolu se merit finne for igash pa skal go sig lolu la ko fin kegun reading and go read na ashtop sila Dr. David ke ma wo pas pasil pala na
topsingen, kalon topsingen ba ita, mapaipsiak doing, after maipsiak doing. Langan. When in sikat o ako. Now, if Asha wouldn't marry ako, there is no one like you. There is no God, no one like you. Once ko yung dalong gasing this. So, bakit? Mata ko ay ke Samuel puksige Samuel. Kung really siya Samuel, Lua Samuel, siya to ko siya, Lua to ko siya, na siya Chronicles, Luke Chronicles, to na pugtulungan, kapugon ko siya, it's parallel. Kata mga kaliwa niya kipuk ngayon. Ito el simple sila. So el suscribe sila sa sabihin sila. Now, kung rin nila siya Samuel, Lua Samuel, it's very likely that kung also covered siya to ko siya, Lua to ko siya, siya Chronicles, Luke Chronicles. Sila phone na, to siya ta post line and makaliwa niya kipuk and nakubugon ko siya. Siya nga mabugon ko siya, I mean siya Lua, puklu ke kaistiye ine ko kasi dako siya pukluwo Chronicles pukluwo na Samuel pukluwo na nga naging in David man sa element frang ipsibit ngan ke si Samuel Luo Samuel saptay singal alko siya nage exactly toplal dako siya David ke ma wo basis pala. Ako na David Convinriti, ngan sob na kaya nga kuminto ni reading. Kaya nga siya nga sige na kamto kayo bagay. For single ko siya nila na Dr. David il sob na lom nuk sin lem kat. Lom nuk singa ba de lemon fagel jam kin kasi ni sa tabernacle lom nuk singa spot Dr. Solomon il masay la lom si na fakat lom nuk singa fliele. E non è pisinga ko, di pisinga na kantali o pisinga gilom ko siya. Pisinga ba na gilom ba na lapsi pa. Simen, cool, kainin man nawit na kiwa daw siya sa sang red. Sakta, o yes ko isang pizza lang pa. Lom ni nuknesingan, tawyak na fliaki, doon pisinga ko siya babang pa, bisige babang temple. Na bensi mo ma-reach si lang fact na Dr. David so lom nuk matali sige kami tabernacle sige so na masayak le may defo Dr. David sa mo el sa mo dugun el misa na ask to shik el ya le say ito ko siya to shock to kat kalam gila bat shipa el sumde mamayang sil Solomon ilan exactly as she said. Now, if you learn that, o yes, you can see that focus so like book like Genesis, and like Jacob, like Jacob, kalam gam Isaac, let's some namyang Jacob. In fact, 이소에 일해서 죽였고 고쇼와 인정락시 수배 검수 모라이라 마세 kain oye sigan sa bakit gili mo tipe na oye wo the shock ta kafakin na ke le plan bel singa sunna masay sunna temple si ngi na and ba act like no require but lom duk singan na ito ka na ke top sila Dr. David ke mabupas pa sila palagi. Dr. David el katang la mayun, ilalapos may lakfas sila, il sanggulo ke mabupas pa sila sisigat na sila. Dahil sa il de fact mo kayo dahil sa mga sila. Na, taka na sikko. Ako binangan, nagyasam ko na may kalme yan na siya. Sinsik sa mga ke, nga kuminon ko kayo, ko nga kumasyam kin mawukat orala na siya. Kat proyekun ni tayo nakatutubok na kat suman mo kolas siya na pa usi kaspers nga. Sige ko siya lang din long may nasos na may ko siya. Siya lang din long gay mo the fact na clunching kat ke mga muscle brother nga. Ask ko sig Elia sila kasi na yung katil proyekil ikesan si kandiye il rela masing nakipel na Elia na ubesin just katil the pokla kung ito siya nila shamram ganil sa small star ang akong ganda really mising kasi siya siya si kumo pa kung akong shamram kin mawu katil rela na siya
Ke mga bulakin nan kain belang. Vinga saram kin na may dang kalme ba te ilan bara now ma luck. Casting a luck. Oh kundi pero mga we may live kung da sam sam lang. Oh lucky nang ngaitan na kung doy ba kalmen lucky. Kati mo 그된 something dictionary mo. Adak luck it's by chance. Malon fail ba casting a luck. Kung may live ko siya, kung siya mga lucky siya pa. Kung minsan siya lato, na kumbuin na lucky siya pa. Nagimalan ka, na fin ka el bakul fail, kul mana kayo, mana ko masikya ka, akwaklan ka. Nakala ba, masikya, mamawasikya man, it didn't happen by chance. Kaya akwaklan ka para sikya ka, kung fortunate. Ngayon may gas ko siya ilasyo. Tapos, besi na mo, basta siya nga akatayin sikla, may kalmin law. Panang ati siya darat magkin. Masikya ka, it didn't happen by chance. Tiya sikya ki, anis siya sikya mo. Akwaklan ka, kulyaklan ka, para woy, usya woy na siya. Mga na sikya ki siya love. Nakasakin na kaya ipsibet ki maritse nga na. Doplal David, ipsiaklungan pa, may uwan mo sa mosta. There is no one like you. When in siya wen ako, ukat flatla na. When in siya kat kola na wen ako. When in siya kat mul, kat ko, kat simawo, wen ako. Baka ipsiaklungan kaya, maritse nga. Toko sa David, when in kat kumpasiya kat sama, if hindi ako kung toko sa David, ili ako flaunilya gulay. Sige mo ko gulay, il fit algos to singa ulma. Toko sa David, faculty, hindi ba lang medalya flats. Gikolon ka sa na si David. Parang ikaw yung niya ba layon. Sige mo ko layon. Iluniyas ako. Parang kolon ka sa mga on your all toko siya David. Takafakin maring ako min luxury na loy na ke mawu sa makatil akfashion na siya. Shamon kun fin na makon sa mga slabena. Talik na tuman, may wiyom, siya luman initale, te kumpara lamang ng ikalanglan ka. Min may ito, tiya ko nito ikalanglan ka, kot may talalfong ng fin tiya sam kun. Akat mata, ikin basta, ikin take, ikin wall flag, lucky pa nga. Sige mood ko ay sige ngakum inin na gadan sham kun ma si mawala si makatil aksa siya na siya. Na may tsaya lang nga nga papan kat sing na sige mood ko may digin ke kat may ngam ta sham kun. Na belsi ngam sham kun na kasi force siya may ngayon mo na long gas on kat. But or last year ang lately may gufla mata kunda na yak. Aliyok lang magat sa. Na masiyok siya ba? Kasi siyang kun, mga testimony la siya. Ina na kaya matoko sa David Ilakyalim yan. Ipsaf na siya nga ba, wala lang ka, at saan na siya toko sa David. Na kung di ko siya, pas ipsiyo nga lang, kung siya mungkin mamakatalawo na siya nga. Ngayon ako ako minmay siya ko si Chelsea. Kung connect na, huwag na mga siya ka na rela. Fini na kaya program siya mataas kaya nga. Kati mo nalaw, kati mo nalaw, may sinagipon na IT mo, tasok to, kilong ko lang ka, i-guess lang kaya, nga kan kunayak program nga in magalan kun sang akfash na cast lang ka. Makataas kaya nga ite klasify na ba, kikolon ka, kikalanglan ka, ito lang, mate ko siya, ito lang spilong gaslan ka. Parang iligis na siya kay siya mo, ito mo kan ko na kinik, ngayon kan sang, orang mo itenta kayo ni, ngayon na nilindot yung gaslan ka. Pangit siya mamayok siya sa mga kumain ng dictional law na kaya. Toko na David, elin siya po si siya, lefo, may nilakilin le, kawasya rolling, ang timata ko yung rolling.
makatil sang masil. Nangasikum misingi, ngagum met ni se posisyon mo ikatala mama shirosh ngay itek makadlusin na sish ngay ko may kash kanon taos ti makator ti makifiola shivena ma kiklong lang kan ilusin na sish kitanor makadin sa akin si uye may ito ama yes ngal mi gosh ye posum lagi dabel sa amode il dalto kom daru pulubulan belje you know na iba mo ni ko na lang Shirley, ne, hindi pa mo ko. Nangitang sila nga, Papa, hindi eh. Kung di TV siya, kung di radio siya, kung di mamaan anlun mo mga eh. Mga orik, ma-fiolak pa sang mula mga. Kalme pa, kung matalom siya, nga findir mo ko, mo anin friction mapang mula. Ngay farat mo, medyo kundi siya. Bakit si Flight Clashmate? Nakatpam na mo, mga na phone na mga torela, mga na phone na mata ko, okay, itay clash, kolash, na mo. Mga makatalusin na ki longgalang lash. Fin mo siya fin babal mo, ilita mo na kumkula. Kumkula ka, akilin le, katalusin mga na siya, demarket ko ki fiolash, Nara nga fakit akes makiniya kumle meritse nga kimet ako sa David din si position if one si position may tala ko asyo ito ma sigurado ko yun makatili at mo sila na si kum ako min esla liye kanon baos liye makadil sa akin si uy kat kaya kidende oroin may kukon ako din na sang may dan kalam kila mga mati makita ko kita clash kolash makatilisin na siya. Kita naman mag-iinsang kasha siya siya. Ako lang, pange, kung naman siya nag-uniste yan, ngay tuwin siya ngay, ay, tingin na ko tostaan, panang ngay, agin belang Lemon Frank, katigil siya na, finashback euros. Okay, right, kaya spell kong siya ang jam, nga, 아무다 핀작 건증한 물 잠잠게 두근 곰 잠잠네 따르요. 뭐연 마지막에 잠잠게 봐. 알라오나 빠예 잠잠슬럼 gelaki 빠예 ngawi berik magin gasingan mit kasi kaksak mana gawa naging aso mo sa si magat kalam gela it's not happened by chance. Mangan makwaki. If I can liye, Akelin riti mo like King David Ma. Akelin akwak malem got a laki and a gamul lalo. Karan yak lal, cash lal, misang lal, mawula na my lana sila. If I can check na pangun got magat put clans up, met kalal run by luck. We are not. God bless ke ashlasha. God bless ke engatashwea. God bless ke oye maudeganacisme. God bless ke kanon belsh, kashben fiolas. Ana ke tamlan sirlel vako. Nanga falokla ne ke kapin mashamjam belala ke testimonies lalingan. El jomad nazik shamjam zingan. Mastul bapangan. Kotash ke generation si magat bangon mo. Ana kilfak langan ko asyoros lalmet mo ito asyoros protection force asyoros kat pa create mga kat pa panalfaka fiolal pa mo lamang ano if aspel si papaling ito na sum factor sum gum shike la ang mga isla ino kon muli fa kung kang mulin lom siko ko ino kon muli fa kung onie switching an inas kalem ke room loman Mangat tinalong na papa fact na sis. Musini ka tash ke generation yung mga 4 laki tendam ta. Fact mal da na ra. Fact pelin tuyak laldal. Fact pelin pitaki lalos. Fact pelin mga fact. Kat ta fact lamang. Na pangay fingat tiloyang na kaya ngakila na kisharam sila damlan sila piyang lang. Bayan na pay lagat. Ace mo as koyer as wangan. Wangan. Falat lang na naklasya ki ko mga shiros yung sila kat pang matagal na rin wangan.
It's not my mind, not my power, but by the power of God. Makaina. Fin nga kung kain position lang kain nakalinan siya. Nakitala nam tayo misle. Mayin misle siya nga kaki position makiten kain. Uetok le. Finin na tayo time out. Isama klaw siya. Siyangan malim katilar kipel. Nagawala ela men jipel. Nagawala kaila mit masil. Bahan suklan shrela. Liki crowd. Ilan mo fellowship ring God. Nelle milar up a time out siya. Nelle mil sukpelen shrela pella len som na rapat amala den si filpe. Refill. Len silpe kaksagan na. Len silpe ace kake. Na siya kata. Kim kat malamayak le. Urin lem kata. Maya kagat taon march na. Kulomalam sin kat. Kulomalam sin lem kat ke. Malutut wo mataw yak. Ngatamlan sirle. Alla na lang sin na pa. Kikum da shamon. Shanram silum papangan. Alla yok sik. Ngay sresh ne. Alla falin fwet na silpa. Men lara na men lom sila. Masil pa loman sak na te. Nara ingin na kaya lon na kata na payipe. Payipe. Maya mga na. Kaya kulomalam. Mana pa sila. Got took the evil one by the word of our testimony and by the blood of the Lamb. Kinashan Lamb and blood by the word of our testimony got took el jaguluk lang. Kulamalla. Ay, Lloyd Frank, kulo. Kulo yung saben siya akde singa. Tingin siya na biti ka lang bel siya naging Driscoll, Ash Factory. Wala ko naman. Kahit gulaw naman na pala na yok na by fact close man. Gulaw man na ki testimony kikat long pe. Sham pa nga naragat si Benga na nga. Nda sa ano lang lakan ni Rose yang. Nakipedi nga Rose. Alayo kilig Bella. Franklin Rose nga pa nga Rose ya. Men is naging Driscoll ba? Amo lang sa sarap lang. Kalaman, like QE go, men naging Driscoll. Akal mo na, Senator Lisa, nag-fax sila man digin siya na. Alright. Kalaman. Kita ba't na Rose siya naging Driscoll? Ramram Pilato ha. Kumain ka nga ismasamram lang ka nag-football to. Tayo pa si Bel. Pas nag-ito ta. Rasta bang weekasyon na ki invita ang supon si Fetching Proilal David Victoria samram ke Kaksaklal Mary na ken Jesus nakatingin na samram kel isupo sing kel David si Fak mo wangin mo ta na met lash askilo samwolit ko faslong dolen gelong lia do pa ke Faksilal tamil siya leke si Samuel si to ko sa Chronicles Samuel Dogora Chronicles nagi ilakalim yung nagi parallel law. Na fasong doluan fasong lako siya pa akde ipsimedan fakla wangen be simudan felfin fela ona Israel. Di isbesing ang mo wangen met ona met lash. Na ingin na hin kita kala siya chamdam gange. Wangen be simudan felfin fela ona Israel. Siya ko molo telegi kosla los talos in met lum sivena. Flok la sham kun nage exodus lalos de giani cheba ke vasinge na evata kan ke ujak ne felin oleang na kene na nage egat fastnameta urek ma yo wala na siya kumura na selo siya rata peng lumin fashilik na yen na ke wa fela kum do la siya kumpan pe siya ye oye be kat lalos simutan metlom au metsekom aksiko siya kilaligi felicia da in malum En Israel en singe akademia ke Deuteronomy singalagor faslo vakoenge. Kosmalon lem gat lawos in maslon met na kewa sem tafin fela. El silela da kos in metlal sivena. Na sham si ga fosi maga tramram genge gelong dolu singe el sham ke measure of God's greatness. In the past ke pel somla Samsam kunyak na kita lignin kat malaksi ko siya kilang call ay siya na mga kumpalam singe si matok siya silalma eto ko ki chuf silal David ngay ma anne tok mapat-pat ngay na pangay ma siya samsam ke fastong dolu ke
Poslong wala ako sa kavakla, kumurela Israelin metlom, mabat pada, kumlem kat, kat pelalos. Sinsiyak si mga pa, en Israel kung finloang na kita, men, pagkasing kakatan ala na silela, in pange, en sisil, finfermo, en si Morella, ala na yok unrest, finan Middle East ka, en atalani na wengi. The pange masima usnga kimalutuda fin ka atil sila lama pangan en lala nangako min nakadin matala na me sige kadin loang nikila me sikya kimatan felsinge kagat kan matawa som lutut ke history faran ne misinge kadita laki yetari en wepe me Jerusalem declare mo pangan kaptulanen me Israel Preston la Jacques nakadita belansingen civil pe follow yang sin daling din kat ne Israel become should be independent nation cheke CF ko ang algos na ye 2000 single algos to ko o vinlang ke yait ngel de ko should be na academy aksin simut magak mo I am Cyrus posol me ko fakla ingelem kat arata ulang siya komulela cake akitalik na dik inakpayak nito David pasamsam nge ero ana makum fak makum covenant si mal to lang na si Abraham Isaac Jacob nge pasek pa na fast ko ni kat samsam ke msingenge fak la la while vakikasing this fak mo nagi covenant ngel mo I desire no more and expect no less kalme pa shika shaksi makadelikia ke pailang si nage uleng singe ka uleng la na sindalik din na din gata okak an precisely ki makadel likia in kain sikyak na sindalik natal ke na David na me el kadang me el astro injilpe okuko na sinkat inak esmakinyekat anailan fakla me ilan te mon kan lano ke oleng si malwalang na fasong long ko ran ma pen game parle na yok mweta fak neto lem kat kalena el katlan Israel kung karangan ta futelak in lem in full na kewa nakat long di malutut ke we close la makalemila David apa nage lem ni Frangel akalemie pasalan elmo el insiel alena kulukla elan matagalom cedar si o tapta binuleng si ma represented dwelling land God in Marcelosa angelom nuk si na kinonakla bangon el pa orela si iwa in sang nenek tapa siapla iyan pa kat long pela pudak le katil ta fola in masay to sa ilal patakage Jesus Christ na ke ngakom sham ke fasengya point game efa orlena yok ke got sham ke pray pakat fak ne papa tomas in kasao pel na ke wakat ma papa tomas in kasao na ke mol belon when gulosi panda na Jesus Christ pel na ke wal sham mo pel na ke wal pray pel na ke wa mail ke exalti inin baba tomela el chewi vak mokat el vak mo papa tomagin kasao pel si fan na mail me fakla my God papel si ma jackson kesipin matuasma el lipuse kesipin makulukla convinvelo nara el pai katse ke alpha el pai katse ke omega na begin with all be thy name na kumaksavye thine is the glory forever gainel Posto ko dito fakla lemkat kala na katlan Israel nga pala ikin pray na siya when track record la David kadeta nage iplat Bathsheba ka nage iplat mugul na mayalan ke o yan kayo masapal elorel at tasakta God el shak na akalimila el katlang sisi yok takotin lal panang kita kapan nagipelan lema ke bider el nilafagan lema Pelsi ma Peter el Pater likelali we matamaludut na wela la Pelsi ma laklin na klalim patu likelali el te kanganol el te likunselol el te ngetsarel al kasas na yorol mes bean Pelsi ma katitola metsi wies
kafine papa tamas ala na sisista ke langsia lamme ngakum orelam katsafal ke kadita ka lagada karas na ron miden elaka in kafiskat na inniwal kishipen langsi nara kadita la kishipen oye si masikyak ngela lemkat kalena la na Israel pa David da nga palagin ko na si moinge moyin ko makalemi mainge na kayo na sik mat kalan sa plom e kumfak pe na sikla pomera full na dik na kayo into ko siya David ay kimsala may siyetem pala inanak lom nuktrial lem ka de lang na sil Nathan fact na sil mo chehil pa masaya tasak talem ka kala na kalang lal lang sila la elde rebuke ya totally ngosilal David in masaya iwa singe ay akyoki tokosay ke Jesus Christ nara Kipel meta belal Aaron ma elusa kisela lusa ke dapat nakalagay holy of holy in kain me anaknas ki makbiklan meta akala me ke Hebrew singal fa singal lola Christ elara kisya si fan na ki makulukya manito elmata ke lepola yot sinkat pangan kawil di matanam ke ma David elalal fungi kya mo David si fenal talakat papa tamasin kasao el nanak minas na puesil. Lumulagos bakla hingil em kat flatla na kumbakat. Wangan siye kat finen Egypt makain katang lakat siya akademi kala. El sang chances pakandin dal toko sa Pharaoh. Neki el alak kagala kayawal el isla wunsi si nakayawa din met Egypt matia akilin ye korjun lom siloski sha in lam. Pasha ke Jesus Christ magateta ke pe mal shifripia ka masel tai apologies inan ke ye tau sindo to sia langgalang singe rata ko in pago to ke makulu clash ke Jesus Christ na pangan to ko sa Israel David pues tong le bakla ngasiak sumi na kin siu ye futela sak na David pasam rangwe to lo siningan kin langgalang lom pelin ke wa lem kat flat lena kumbara la wala singe and we can siu lom even on fin de lock my backpack. Kaksak lal David ilakili na by covenant si kana ke wala silang gat na siling panang ra proy lala ilala na akilye in kain esmak in kain sanggulo na sinkat crown ilya kuya in kanorela me proper praise lala na sinkat na wana flexible al damle chirling kipel si mata kana sis makat Pray ke kat kana sis may akin siwo mo kakat fulok na yun kat ingan fakulo na sil kadita penagi may ma lemel ta mulila malepo si fan na silos pataga fakulo na lela na sikom kadinito ala king akom may lalal fung imsingi kat ay wala ay pen na taliktin kading siya kilalal fung ilasha kat samram kun ma masinga mataka kilak kage oyef kasi ma agar sham mata na ki ekin matlalal fungi katine dala mana ke ma badin se wo ke makawal da yurin lem chufa katlash se pelsing akong fungi ang asil rela kapashlas na sila kat manatal na el karengin kat lela kadin kain ora in kalim la ash fako lang sin ngakom pelena kewa Lomala pangay mga kay nakasi kimilutut chinge kitastan na flonat pela na Jews klamala Digging Tresco. Kaya kung bilo, digging siya na ilatagaw kaya Friday. Parang ngayon balance yung naman Frank Mit. Kung gas lamit, nga som na da tingin siya na. Pangan me akte ye fan in matakoin sang akte ye te ipsina in kain da kain contain managwa mai kain nak fon nila me nget lashka o ye magat sukke mai lutin sila se no Israel singan but take interest ka takan me se un mai singa kalem ka tilala na long silos Arulana Chekalos, Arulana non-Kakelos, Sulela Lim Kata Pang, El Sulela Namo, Kosun Mitlak, Kos Mitlak, and I forgot Los. Nara Oyelash Meta,
kita ko fla naksiyensya ki. Maguna kuma ba kita ngayon we, lalal fung imposition la nage, submit nage, lalal fung ito la, mawo mo kayo na pa ito ka kaya. Kapon mo kayo na kayo walang name ka, mawo mo kayo na pa ito ka kaya. Mayan, in fact, mga ako la, mawo mo kayo na nasuwas. Ke Jeremiah ilakatayin. And for I know the plans I have towards you, declares the Lord. Plans in prosper you, to give you hope. Mangan kayo, ako lang malam yung take interest ka. Kung siya na ikasya kung malutut ngayon, pasyalan ni kayo, yan nagawa mag, inin na gatin porong lapat kayo ikasya. Kung malam yung kaya katayin, sinataplan. Tansikat. Porong ngayon lang. Kulo na amo dangerous ko naging awol element frame in agulin fanani and ke nake toston the mitigate advert me the naglin ko game will skilling Merry Christmas pensum kulo Hey, yangan ay, actually the kumash pe that's my good friend Kimwell. My good friend Kimwell. ko na Ilaro ko na, Merry Christmas. kapan was ko na Honolulu. Honolulu. Oh, okay. Honolulu. Okay, my bad. Rina, ikaw, Rina Levi, iba siya kunakot nage, sumostars ke Facebook. Yes. Love. Akataya ke, yining yung na fliya ke may, so sumostars ke Facebook group. Global Rina Kikasho siya. Alana Kyokye. Global Merry Christmas. Dangerous ko, na si classmate, permanent, Yeah. awan nekel ilda na bange. Yeah. One na may tiliw mga katsun na akilin gila ka ashlosan na kayo kanashki kada ashki kapin program mo degi sila sila rosyang da kada ba sila ash na tapan Na sensal ka kun Ross yung katala. Alan siya wo kim dalian Ross yung ano. Desang pelan si ay li Ross sila. Ay Christmas to Bakor ke sakso ko dali. Che smet ke ano ito dawan na. Mataas sila. go na warnings in viewers ba really like the rules nobody a copy shop sabi ko yun gala rules Gal. and I don't want to talk about way ang vaccine DNA kasama niyo magkita para tayo isa na bela malu Kaya, finally. Launching got ke kat palakin ngon nganing Christmas ke kasi nga pa. Mitli ki roasting nga mga ke maslan mit siya hasitlik wel friend nga sang sunya we mo us mayes makin. Napanga tani sama kada yok pelak ngay sama kilo si sang Academy Appreciation Lock ke. Kaya launching got ke maingen kayo. Katrying na ke Fred Fred David del Sule ka fuen Merrick ma. Mary Tinganil Ashi Kesi Chronicles. Luo was luo ne ke de me gosh. Pos nasa pos si cash pang. Na ngayari ti ana ke fak ke pa pala. Subtopic sige subtalong luongan fak mo. Ako yan masayan temple. Talk siya David el Sap, may tsena kay wasamatain Fed Israel. Intoy ni El Sangrik Macunelos. Katoselos ta falyot lalapin sang masay temple. David el Sap inuta ko siya lalap. May ko siya in pot pate o siya in caption ni palosak kimaton pot. Ewaya pe o siya prongs.
or shop Bronx na lalap, wayang may koy nito tuwa siya. Ilsap may tires may silent inusi polosak sidar pakain. Nangait ti sariti fos ti mekos. Fos sinigyakos pangari. Si sakdagluan ni gyakos pangariti nga. Marit nga el kos finesam ke katasumon ke week luotaria ka wiktaria ke madudlit sima. Lem ka del kai medisya ke shipping kuluk silal Toksha David. Kayak sila nga nilda sa paya mamasin sang unay la sundaw sinit nga ulmet mi seke. Kishipin oye si Toksha David de Lorela. Naro isam na Toksha David de Lorela na som paksevi usmet kolal nga ningan som siyak na sin lim ka delante Tony siya met lai nga nalang kan Tony siya si na we so lalan. Ilan lay lana sin medisya nga ningkan mong ayak lai nga na. Lim ka de long ke na broy lai nga. Ana ke ko siya mo nga tok siya David ko David kain may sima. Hala na te na wumalem tanyo rela. Tasok na masi yok sila may sana vlog na yuringat. Ele sana sumsukla na siwas sila yimatangkat. Nasa pangan masira katil lalo na admire yurik malala nili art sila nga la. Il finere na masinais ilito la kuluk na la fulok na yuringat. Siya kyak nakmanas ila ramana kayo mailito mo falan kon akalim yun pan po si sila audiak lang na singgan. Nagilim ka din na nakmanasin siya ngayon narating nakanana na Jerusalem. Kipel nga nalim ka din shish niya en si Matimbol lal in Masaya kwe. Napakataas ki madutlit simsing ngayon kan siyam ka gift ingan siyam kinla. May ako yan Masaya Masaya Kaklan Temple. Nakotlong tarila etiet te fita na naklalay lala nakki kishipin nila na nakki masay la temple silang kat nga naro il to ko ki inkenik na kaywa may kon to ko ki inkon sang orela preparations na kaywa in ek fashe masaya klon temple singe nilne ito lalay del fakin na silmo tiakum by ak fashe de masalan temple log to shock to il is ingenik lan god ingan suka pa fakke fos luwongan ilmo il pangunan ni met se finan ni Israel met nga ingan takay ni takoy te sukin ilan matemoli labor la dalan to jagil su ke enzima los fashion ito ko ke tayak marshero singkain sangrela temple si makolom si mawimit matal ka to wala na nakimatan mo ito na lalo na kirela and si may wimit na yimatan ka inkain pangan lam singkat ka temple lang ka na patati el fact mail orani siyak talo sinorani maingen kaywa kung ako pinsom na ke sapta si penangan ke for singa lime or singa lon go ars el fact ang Kaslal talk siya David na sil Solomon ba yan ilmo pakantain mo torek malong ars may tinta falyot may torek magisimen may chuash oye pe post may ush nga ke kain ni norek manakaywa ke gold, silver, bronze, and iron. Inge kumin matawa kurek masinge lela dalim kadalan wiko. Maingan si kyak tukun malutlut sila shoye kang ito. It'll give us that idea that David talk siya David ilala na ke na in the best of the best padal orela na kitimple on lime God.
Na first ni mi gosh nga in fact going in na naklal David il non como tempo si sa win na tik Solomon nila masaying ini no narla na asko e poing na finfela no phone toing il check na for siya sa accurate mo na pa nga ini no inago ka phone mo rate mo na kay wanake oing David nila ko la ka phone wash best medliki el misa may nanaksi nga liye ki fostingan pangaya kelim yutar na ilan na kin mas na mawuy mita parik lang anaral sang ko yan koy wain koin or any mit na gawa ma traits la ne the falling koin sang ak fashion masayak lan temple singan na inore kanipe o siya ko bronze ko gold silver ko sack cedar si madal long sin sang masay pe temple Namasi saf langan pangali. Oy ngiti vitila ko la ko French wash bus metli kiel mise. Metli kiel mise. Akademia na si kumla. Mana ko mga kumaraping fencing ngayon. David el tokke masay la tembalan ga ta kadel vak mo te ko men po yok la shaya ko maxro yula ki mo yung kum sa fa te kumpay fa la to siya kwense na tungan pa Solomon na ilde na lok la ilde na shung la ilde na flow ya ilde na ma la kaslan mit pen ilde na chocolate la ay sugilan ko di la bien si mai la ina na ya kweyan mama kadel shishnian sila na fashion en il sang na fon na ko il finne de anglenya finne de liyak mo il batue met inga inis glory kayan Ilore na mga nito la mga nagawa malaro nga and vinaro kinsiya kay wa kikola kay wa kinanaklay kay wa mga nesang glory na singkat na efekat akilenol na ilava filia oi fel na may tayo fa akilen anon ka na guess mi saying ila mi se onye matash bail na kayo wa kada ko flanay to pelin kada mutul liki fela singa nara mga ako minin na enorme saying pa sang ko yes na phone ko na fashion kalan sa mga kadil shishniya kum na ke kading ko na fashion in glorify layim God makaifan na mana ko to ke fa ile fa kalan yake bella ina nag-foster fact mo kadin submit ako siya ng God. Mga nagawasaya like added on to us. Mama bangan mga liye kimarit si Freddy ngayon. Pangayan rose nga siya na kiloman lat kipela. Rose nga malan melim by the way. Sige sa no, question natin exactly amount dapat. Alam mo, actually, yan, kung pasal lang ito mga set yan, sumabo, sumafal yan. I-foul na kayo, kulan bela, so, kahit tuwing sila, yung nga ito ko set yan, kagagit naman soon, nag-element ng karat pa rin. Gamalaptig ni siya nagi. Akataya na kalam si mga makfashilangan. Nag-eros silungan ka nga kilin nga matin roast on charger mabangan. Tawan, lagom makan siya daw. Tulo kaya akataya na fan and loman. Mayin, kapan nga malutut siya but dahil klan sa boy akataya kiki ikan Friday ya. Ngan sudah kayo kumki faka klomanel ala na kalam na wo si Bena si Bena. Ako lang malap ke due diligence loman. In bukanak magluto ta akataya ala kalam be. Namalap. All right. Mamala. Good luck. Funeral, friend, anyway, paling kong work, lang na tuwan. As per that, you know, core,
Frank, mute. All right. After that, Frank, Oye, kahit kung naman lang, makinafak, Merry Christmas. Assume talaga kayo, wag lang yung away lang, may duting Merry Christmas at Friends Happy New Year. all right. Cor, okay, Gasla, Frank. Global la, mama nagaklat si Gasa Merry Christmas in with you. Then last Dewi pengen. cash la, community all la. Mama la ke. Fuck la Merry Christmas in with. Ang la, ito community all la. Go. I will learn that. Kaya na simtel, Merry Christmas. Pilok yung ayurak to, kalyang ke. Long Bible study long diba? Ang tapen na long term na kayo makikimdel. Pero masibong din. Ano kasi yan? Ano talip siya? May lipit long din. Pilok naman lap. Okay. So nang gugulo kam to Gasla. We got young. Amo Oslo was on alle gashe. Alle gashe magat akfashio. Yok na goes use feedback lo was on the ma akfashio ne gashe got made para got sige got chicken sherry na siwasan. Na kung sobra ba Hilton el da Gasla benge Hilton ikaw ba na zoom cash of let melim siya pa. Yeah. I-confirm niya lang. Ang kaso lang, may melim financiado lo. Loy Frank, aşpe aklıma digi. Kida şol gezekten. Global la kya Allawa kita mga fakya. Alla na di askala na lagi Rosin Marmar yang geng. Marmar yang geng. Kulo malam singkat kil mata kya to lim siya ka check na lang si Diela. Tari lena len tu na ko kiklan sa mga ko kila. Kulo malam tignis kya siya lum di Friday. Darla na sir pangan ngayon kan kuklowiak nga dahil sa kain Gasla pa na yun ngayon wikat pangan pabakurin pa provide 8 quarter lang kasin golfin Washington State federal way pangan kat kanin mong la sila pangan kulo malam silke malal vila kat lak yok kino silke maingin na kayo pangan marchi ka tablan sir le take interest ka kulo malam Okay. Kung kulo ngagilin fagil siya. Bakit fagil sila Palmer kikat fashion. Fresh. Kum shrab da lumalap pulan McNeil Chase, just. Ildan mo way quarters okay. Okay, Hilton, kung gulo. Gerson Aluga, il Mabeba Aluga, il Marla Casho. Kailangan lang yung tamlil ke. Lemon cares at bangan. Uncle Jilal Chase McNeil bangan. Okay. All right. Gulo ke Ashpelo man in Gasla. Madigin yung sil tapukan. Penasil Baba Aluga, Joe. Yes, kailangan lang taking yung tubok lang. Right. Babat malot triangan. Na, levash na namit, si Fies nag-iset, naging akil ni Piyangala, digin ni siya bashal lang at Marie kaya ngayon. Na orang ito ko na
usi fosse luo magdens insang kol mananaksingen maritsingen davama na masgeset Fred an si Chronicles lungo luo singalakos nage yan na kaya nga really maritsinga nga along sa may already nage yip luo siya yip siya nga ba singal lakos ko singal ko siya nga kim tak singal dolu mayen singal dolu il akkalimye facsilal toksa David Intel Solomon il charge na sila lang kumin na kuminakos God Siakluungan pa singal yan singal ko singal yan gulan na lang mit cool na kayo na benakos ako ikulyak kan akan maritig set tayo masimit na sil toksa Solomon mitligil akfashi masasin el di ko matalaga lang sila si Fena il akfashi malon kan ang nag-trump yaman maluwo wo matal malon kan God inak masyadong na David ifo min God il matal pwede ng David kil akfashi kalain sa singa or mula in na ben wo matal nakatsunig ke settean na tosha David il akulla tosha Solomon il akfashi masasin na mga si may dilakfashingan pa mitliki kada may sang ma tingin el reading Fred wayang pe kaiding may din da mit utuf may din masa may din or kasi no pa charge act luongan pa fosigalan ko pa fosigalan ko sigal yan ta shok ta mitliki tosha Solomon in fact metan il no ilan nakfashi masasin na ngayon si Bible na di ko mga kumin ready le kalong si Vax lemon friend il fact nag-lies lao lies la katin fact mo wenge Bible lo na parang katu si Bible lo o nag-lemon friend fact katu si mga kumin ready liye le me Bible lo fact galim niya sham kuna nakatafa lang asma na siya le meya ngay is la pang fact lang kat ki mas mosla na may kinga kalong ki mas mosla fact na ngay ki fast pa nga si fakya ngatiame ngamut ko mo pang ma Bible lo fact never ever el bad theology kung di ko yung usin na kuman mo anon ko mo pang ma Bible lo fact kung di fact ma Bible line fact kung laya Bible line fact mo makumin ako yung akfashi 나라가 추천하게 머리층은 나우시 안다게 아킬림이야 머리층은 아쉽게 Easy Chronicles lo 오케이 퍼스트가 나코션 아무고 이다 비틀게 나팀 다게 퍼스트가 라죠 감다게 퍼스트가 돌고 되는 그런 리에 처치랄 팩스랄 도저 데이빗 나실 도저 솔로완 퍼스트가 돌라 콤피나코스 아코스 마서 막게와 렘가를 상실 모시스 인콜 med Israel na kumefa kapkapak in mawo Chikiloyan na kumfin akos Paile, masamos lao, masap singaw le jeka na sil Moses lan sa sin dalin Israel. Na mena si kumisenge. Check pe na fashion na si kumisenge. Para ifong a fact, buklal medo fact le. Met Pharisee lo sin lem Jesus Christ. When na din God langan. Met luti. Biya masap si mayok si pe meta. Na medo plan lem ilangan. Masap si meta. Mayok ba kumin long si God king siya ngani me kayo na inoy na masab si metaan kumin long si matalan lo na kumin loyang nage yip si metan na lame akos lame God pamasab ko siya may imit ke masab si nga ula pa in akflet God in song in malago God in with life in matake. Na para Torah David Evangel Solomon magkumin na kun akos. When kun finakos, na kumin pulagin mo insiwo. Ano gi may reach nga akkalibya. Nakatasyon yung fossingal akosyan. Katsyon yung fossingal akosyan na masima fulia gige fossingal akos fanning. Sige, 1,000 ton in
1,000 tons, 1,000 ton lun in gold. Kung loan nag stocks ke gold missing 1 ounce is about 1,200 in gold. Let's give it a try good tons. Homework lock le pound ga shaske. Don't. Asukta, kung loan nag half ton truck, may pa SUV nga. Pound nag shaske, naske mut ko le pound ounces singalon ko shaske pound si. Na pound nag shaske ton si, nga mo po nempo na lap pa nga. Na kung loan le ounce ke gold missing, ke ye missing, 1,000 si loaf ko. Na kung na wala metro man to, na kasi sabi ko, hindi million ka billion dollar baka charang ko. Pa oreganin sang at masay, basang masay temple, si Maitland God. Na sige mo ko, lapan money ma oreganin. Kalapan resources ma oreganin. Di masyik pa nga. Mana lalap, mana, it's beyond our own imaginations. Nga nga anigin lang at ka lang piya millions minsan large millions sige bank account mo ka. Or anigin lang ka millions Tasokta, pangal lapan mas maureganin sang ako nila to sa salungan na kimasasingan. Fos singal because nga lang ba tingin sila really piya nga. Pagkante mo direct malo. Ashmit tafalyot, ashmit oreximen, mit shuash, oyepe, posmit ushngak, kikanin orek manakayawa. Mit katil akon lang, sang na silo skills kan, inakalain sang masay. Na pafos, na tingin sila siya gold, silver, bronze, iron. Mangan na phone na oregani, mayok mo lo pa, oregani sang masay la temple sila. Na pafos nga dikosh, na fossilid ko sta ka kaya usi Bible ba ako reading fossilid ko il va David el sakit na sin may kol na kay Israel tayo losin Cashel Solomon in fact mo lem katlos el da wiko was pele na kay elaro in Osh mista yan na kay apod na fell to us elaro nga inkan katang labit na kayawa sa mata inen mista na kayawa apan la fel suwos en ingemet inge los mata yebos ke yebon lemkat inge kusin klan sa lemkat lowos ke insuwas kayawa kanus kayawa pange mase pange charge mas ang nasing med call my castle Solomon na ano yung akil mi nag-ipluge mo rin siya na first singalakos nag-singalon ko siya fat na sil akil mi le Solomon mitligil ilanakos lame kat mitligil akfashimalon ka na first sayangan may cool na gawin akfashi in akos pa mo rin siya kung was in was kewa ang ano was kewa na me kalme na si kum gimerit singe ke kat fact le kat if mut kuma bible in fact o kat leme bible fact na kat kufas na ke mo siya na fi pa kat egin met kol siya mising kaya de kol mo kayo na o kaya na hakos kat metligi kat kol temple si makainin may cash o pakanta na rin kanina pia temple si kan mising asho ye chikimot ko Hashing ako paanin siya kumising. May ritse nga akademye value kung yok siya malon kata sa malimil ka mise molyak na masi mga klimo lapayok mo orikanin sang masay la temple sing PM sing hashing matlalay fong imising hashing ako Ashin kat matlalay mo. Shikimut ko yok si peyesing. Shikimut ko tons, 100,000 tons of gold oregani. Isang masay temple sing, a beer temple sing, akal mo, it did deja vu all over again. Akal mo ni vaccine. Pia mo sing, ashin ako. Na menga ako marok temple sing. Shikimut ko cash o pia koyen mama nga ako mga nakfashi kat fin mataki mawan kat fin roip simet nganin kat mat kola akos
Kokotsima usmet kuulo, akuskat mit. Sankoyos na kayo, kimaashiro ni sa akfashimalan God. Na ilus may isafan siya li mga akfashing ngayon. Ilus pe, ininabe in akus pe God. Ilus kan mata, or long sila sivena. O ilus, ikid mo ilus mit kalensa. Na power, tako nagke, kalensa plus, katin filia na, pia mi siya Katin filia mo, mit itawi ka, mit lan church, pang mit ma akus, malan gato. Panging with ma, sang mo lalos, in kalensa po God. Na bayan ang ilus ko in kalensa. May nifo, filia ki mo, kung fin mit itawi siya ko, kung fin mit lan church, kung fin nagin wala, minister taking ka kung basta siya. Kalme ba, kung akus kat kain siya kayo, koyong kayo. Na kalme ba, kung kain karakalain sap siya. Na kung fin madalik, kung hindi mata, kung hindi agos malan God, na halupe, kung minis kumyang nagi may faxing. Kumasit toko sa TV del Tram. Il fact na sil Solomon. Shishkemut ko, may kulin bells gemarit siya. Los ka ng Neil David sa mga general siya, may una fon mit si fukuku si itayak kikatang lalala. Kalme ba, ile sham, o may mata loop siya mata puro may fangan. May nifo, daliye koy, malorela me. Na di ba naiiklo na siya mising. With natalash ng si mga dahil lensa po. Kung inabig din sa ngakflet lash na selos. Na finchak siya nga pa, may lalay fong inagawa sa mga esalos na kilalay fong iya, in kalain sa pekat, ke in cielos e koyelos kayo. Ilos in akos malan God. Na iti matawag yung rolos, dahil yung may cool, elos inenonalos in akos malan God, mitigilos saplak na kikalain sa siya ngayon. Mula sa vindiya, fall na kaya, na ilos inansun na yung kanaksiyos, yellows le. Na makunesh mo talay fong iya ka tamolin in Christ pagkiden cash o siya. Giden actual siya. Get tisipin mo kat buo o kisipin kat long siya pa ng actual slash giden tiyangay. Frank, kulukurolo mo. Giden tiyangay. Finga na nga tama yung friend, kung di, Bible fact mapang, nakalita, yes, hindi na fact fall na magasag ka na kalin niya. Proikin, kung matilal mo isa, who's proikin ka ten guess na siya. Na kung fingihan mo kung proikin, kami kung proikin ka, hindi matagal niya na fast namin, asok po ile, ngayon ni, na kaya ilya, siya, hindi na kita ko nagfigay ilya na kaya, kung nagfigay top na kaya, solution na kaya. Nangamo, maritsiki nga kung sige learn na kaya. Para iupe kung bimit madalalo siya kung tiyak fact ko akatay ang gasan katan. Tingnan kung tiyak nakatay. Where magiging ko nakatay. Ta shock ta. Le kung mawal ko to akatay, masin bayok siya pa. At mo madalalo ko lu. Nga fact na le nakiplan itawi siya ko may church. Ako ng malan may ito. Katil ito element mapla siya. Kung vinegin met matanalo siya, kung cleanse up, kung akfas siya, cleanse up loman, na meron yung kuminsam weng aluwa, sang inim na kaya aluwa, may tayo mo kayo nito alam kung asya cleanse up, lusin kan apel na si minorit makin ko. Ngati mo, di fact lang ba, met matanalo siya, di kayo may fact. Met na kayo idak yang may sang siya na siya. Ilosin fakat. Na fakat lo man, asu siya kung finmol ko. Nag-mol ko, kung pulakin na kung mol ko, kung maksiwas siya kung lean. Na may kuluk kaya kung minsum sang inem na kaya kliensa po, in may tsayin mo kan akulin. Makatil akin siya waye kung kiyan ko, koyan fakat lo man. When koyan fakak luman, may saya ay matalip siya matalong, ita panalos mo nakikalain sa pa, ilusin mo ka pa yung mold. Ang fact kasi kawak sila, palaw siya. Kasunod ka weekend na, gul siya ande, yok common power. Kan mit siya kainin
or car shows mga ngayon. Nagpalaw si. Ilata ko nag-ministry si Lash ngayon. Na ilda York is Henry na nga siyak sing kaok sila nga laya ma na il ko fata ko nga kumina ko proy gel na difo. Kumdi katler makanal ilan mo kafasta mulan mit pakanta ninta ko nagilong kalenglan ka. Mayin ilkan mit sima il magnet il attract people. Aski mod ko mula if in attract people or mga gasan katin sang pahen mamay may tayo mula. Pos mo de mula. Mo ilak lens up sing may tayo mamula lem Jesus Christ ilan mo tayo falok. Mod ko mas babala vakla ni ka nagasan kad pasal na fon na yung worship na kayo of infela level falok. Na ako finde lens ako finde afresh lens up sing. Na back to labor na flock. Na bawang ako mas lens up sing ya. Pero kada yun yung faculty castle card. But in short na gawin mo is castle card na labor flock. Ngayon sabi na bangan mo dito siya ang bangan ke week siya da ke fact na ke maslal cross level and bababin so na. Bangan mas siya punya ke unis siya bangan. Orang kasi sabi din siya. Na bangan sete ngaduin siya na ngayon bela bitligi din just ko lewa da ko min fakulal siya sa kaliya program la siya. Na sumyo din siya namin even as fakulal ko as mayor med na national lumen frank core Kaya kung malap ke akataya na po kaya mi ko ya kiwo. Nga non ko nagisipesingan ki fact mo. David el akela may masa. Ifine ko din non ko nag-cash mi saying God we ask him with masa. Amikot masa yan. Iben singoy los masa temple lang ka. Temple si penangayan pa. Lim ka din masaya kin God kayo na God fine kin with masa. Mi saying na yan nagkukumaka tayo ng tamang sirle. Katini na nakatinala na ekos masaplang kat na kayo. Katin matal, katin wo, katin makay masaya pe iniya. Amo bangan masi nga lang si sheriff na malap kay gas na yok mako share. Glamalap ke akte na ho se pia kapun cham from lasha ka cham from ke agosten ke bin agosten lalos ben so fashion im sing pa na gatlie fukunur mo got we paid mo la got we benefited ke agosten met las ke wa si Samuel gasha sigal de megos lo luo agos voligi gise selmegos lo luo ma maki pie ne pie okay right here si Samuel singa ulmegos lo luo el vak mo na Samuel el fak pie ke ma ka tel long sia agosten como ekise agosten como sang e mo ekise li agosten agos voliki mekise porongo voliki ship fair global lab pangan masang alonsi na sure museyo makia pege bible to one fears on ko kat kay wine under should remind you at li agosten pa mokle mga kay wa finia agosten las na sin met call las kred posisel finia agosten ida agos na kay wa ko na lasha Magat ka naglan sa plasha ke suwa sa pay. Fina Agosten siya niya kain na siya kidan kain kalan sa palim ka kinan ka siya kikayas kayo. When pangan ma sap kanyak na siya. Ara pangan ma kuna kum na ke oye siya nga na kitamlan siya lilvakan. Kat met kola finga te Agosten na kimakwa kina siya. Fakita expect met kat sap na venga nin Agosten. Arina na tenala na oya wo si pangan la
if we go and there and expect more in around. Men me. And all young Asher got run with authority in so many ways. In so many cases, got King Galim, Falet Lasha, and got Ashwell. Banal Vatla, King David Masham from Metatapa. Nay, ang Klomalap, Tarila Nake, cast na gawa mo ta kan ses museum. Klotamla sele, Klotamla Trescal ke Pensinger. En dan ik look zoom, wat te lang nage bellen, hoor. Daingle. Ngayon bellen na zoom, nakfasje, verglos last nage sen riangan, digi Driscoll. Una klomalap ta usle, verglasingen pa kade me da ke usmai akfashi Henry School ki Henrya kalun dawian duralain ale fan again no. Amachole gesta lutila sho ke casting time out Domnul Frangel shamam safla ke obedience na ke lutu de fin badalik nge de Fashkin Genegin Agustin time out dia kilos. Kikat te ukwe karangin dia kimakasapa kat kan time out dia kinagi kapur lanchel ka mema. Maluto si makatash kenge time out si matay pinilis nge pelu oil unga yesikyak. Eka elda na seksin kat ke o yesiman muklimatim taptabin ulayang siya katudi ke wiklosom la na usal o ngayeke na inge elge masay temple si na pa netanil malan fashionamet naku bangat na pa kadil fak mo so fakjel David mo tel pa saya na inge na kisben pelu le masin sikya ka na eletela el som matapita ki enzi ma lomnuk si matapta pinulayang singan kya el kaskia intelin kain Faksevi in kain or ela price ilalnge. Price ilalnge the price yak nakmanas. El de siak in ngosh. The price ilalnge el price pasin kat. In fact gulo mala placer ke mau pas ma el sanga kisin sewo yel ka finne bat kapas na selan. Aship tolu ba ke itlu ba to ke malutuda. Ipsi metanta ka ke kapansuol lal David. Kema wala nakatilan sila. Na ipsito kan ba naki ma wala ka na sila kan. Ipsimet nga na taka na siya first singalon gosh fashion na ke first long luo. Na kapansuol sila David mga siyam nam kengan bat ka ke first singalon gosh kis nga ul algo siyang en ke el kapansuol enes mawoma adilaran sila. When elita na paila David el kanaus na no phone na masap ma ida kang sil Moses ya nikom gosho nikom akmas mangan na kewa shala David ke tajak tapati kini siya nalfaka elsa in the kanayurin God in kan siya keknak nasil first thing alyo first long jambram ke pangavak me measurement of greatness lan gata mainge academy na ke lang silala falati elene falata jakta yok lang silal texan pataka ki fosak longulan fakla lemkat wangan siyon akum katna na ito umitla mela kum ke fan na bakat masingan elos kain akia kitpin milo sakilen kiorelalan katan faslongol silo lu fak na kela kadin silalan Israel ke uniqueness sima el sila wangan nakakain kan rekle wakalemia ke tutronomis kalakos first dula el sulalam tan felsingan mala mana ke wam tawag Israel mana ke wasapla Israel keep siya kluma da sumnagan pa elen karingen fidelan el Davidan na ke Belfast na sham ke na ke first long dolo na ke pas no lit kos pa ka taya ke na ke glory silan gat nga en bakla wala ke ekitalik na tir in akpayak neto covenant sima orektan sila prema pasak na fasta ka de paitak yang na sila David na bata ka ke Jesus Christ pang ako may akfletje ke Christmas kay nakfletje pingano lang ke mawala sila fin kat ta failal ki Jesus Christ kat awan si fena me mukui kat
nga ye ke makatara ashke na shamram kun nage first longo lumekos nage itkos na nga kumin declare la nga kum lalal pung get akok nage walan God get Jesus Christ nga kumin kan declare gela nga kum me ekle servant silang God missing nagikatara oinge ito ka na siya kadina na Davidin palagin pray na sinkat ke mawala na larang na siya o eben siya ke kasha ka finin siya ke naknas ke mamanga ko me ikori ke ilan kan siya tilugun ka tiyak first ng lang ko long dit ko stam kun pena na ke carbon price lang ila kom olem god kom ba god komrela wala na singe na si nga siya sim da kumin akin siya uye full native tolo siningan kin langkalang lom pele na kewa olem God kumakin siya uye tari main siya ulom efa on fellows neto na bagat itala tipel si mga faklakat kapas siyang gil lalalfungi ke oye singe nga kumfinit ke mataka ke shuf si mga chamram gelal David ne David en matawag ke price lang kapon maluto da bange analan laman lut kun ke makadel ulela na silgenge na lem God papel de ulela na sil makena na ke nga sila in shala tin pala al sang in yokligi na gitoko siya isi mataka makadetala lem chuva katlas panga kalemi beke ipusingal basingal lu ilingen haske lebo layo during God imda intercede ke shipela koma nanake me nga kung proy misenge kadin proy ale na lalfungi ke kasalan kat na sikko mayen masim masiros misenge pa katsive na bangon mo fina belia silas kainin na silas katsum suk nake kai self help book makat kan kunaya insan kashikat la curek malasha ko nage en lo mako nage na me masayan church lasha as na pel makat fakla kasing nga katorela mo malalas porek mo nakadin nito la malan kat porek mo kadin follow ko nang nasil mayen kat fine mo kui ilen buwain ki makat alut ki me wala na ka default lala na awain kat me orela oye si mo fakak lakatena orela ka paswo wulas na sis kadin sang na sil ilyan kay wala siya inan elbamit ki man kewa in kan usin na sis kadin ito lakat kain fungyang na sil lal fungin ganik lala kadin te lean on our own understanding kadin trust in the Lord naksinsiyak si mata ka na si kumo ba kasya nga kumo kasya nga na lela nga si kumo nga kumin kain palagin fakla nga ko man na David katne me ikori ka katne matkuluk anake room tolo akademian tasak ta gatwala ka pastas na sinkata lukoren me ko singalit kos katwala ka paswo in fact la nga ko mat cleanse upon God pange kasin price lan la David nge in akademia el tekan si fena el finka del weekend second line ka pange kya chama ka ni kasik ki fa closing ya pelang flow no jim tam chirle ko tamle Frank edignizana klamala All right, taking Driscoll. Nga makatune ka with program lasha. okay Amali yok mas mo niya o yung klo malap na sus kayo wa. Ngayon i-guess na din bel ngayon if inash may facts of la yung dark room Lewin Frank digi sena na nga na digi Driscoll na kalye ke si Proy. Lewin Frank. Global laptop na sir taking Driscoll rap Columbia nga compete time frame lang sports center mo kung rap mo kan meeting ang caption ni na kewa managawa mo falling point out ke fagolos lo when ben global lam singat kigalim mo utilize bel malayla na chunga na content mo ano kayo wakian global lab kung tari lang na malap global na singat kinga wiyak sa fela siya ko in terms of last kikastan God ngano la kasi global tari lang malap na singat kaya was na gawa mga show ka in wipa puro mo we tama na luwag da siska kaya nam siya ke ikaw wala kel tablet core tablet len na kaya aslalo sa
Pangan Marshu ka klomalap. O tungatar yaw la pena na. Mo na ka mo mo min spena fakpe. Ewo. Klomalap tamna serle. Take interest. Kaya nga malanawal ka datal mo maewongan Svena. Nara ko daw malap. Lansing kat kipel wo mail layla ka din takay ni kikas matalal. Fin siyak yok gas lalinggayin. Aning kat ka din maul ke. Natigin ko lang naman laban na break record fa ka lo sa alle ngaloyan keto na kumasyo kay kapin marita nga vacancy friends. Ilon sundar kaya po Araw ko daw malap, tal ki ko tis la yok na pel, araw ko rap si pa kumralap yang lawan lap. Nag-isa ko na yun, hindi na ako chef. Fuck ko. Kantay niya. Bang, guys naman rappers mo pa man. Nag-sound niya ako. Ako doon, hindi ako siya magta. Bakit? Pangan, kumuli ko lang. Hindi ka diye, kasi maging June Simon. Hello, Arlene yok mga iba lagi dito. Makuwasuba. Tsaka Kim Kashik o kasi siya. Tuba na vakulo na shoes ko. Yok ito na gawa na sikat. Merry Christmas, FO mo na shoes. With that, ako mga close. Thank you. Merry Christmas, Pelansu. Actual June. Nilesen ko ito na ako. But I've done again. Like anybody close lover. So, malak ko yung score. Lupin ang score. Yeah. Gawin ka. Sige siya ito. Nadigin ka. Nagawin ko 2. Gawin na ito. Gawin kalye. Nakalye ba again. Dito Coral. Just moving cash got something kalye na Okay, baik lamalap. Sitbe vak Merry Christmas na si was na kewa mawikadan. Kulo na sin met vaka clash ngi damel Shirley. Tigni sena le Mr. Frank. Met we aspe mas ngen. Lakum Seahawks fan go Charger go 49ers Cowboys. Kat masifan na kimaluto da. Os masak na anak sungai ngai ngasak na lick your wounds ke kuflan Seahawks kambar akay os. Kat kewa megat kan vak. Kat pas na met Belpair pange pinja ko singan we seulo osan insista belbo ke Christmas singe kaksakin kat ke kaslal ke onin kaksak digi na mamay rela ko swosek ke naknas wiya katagani ngan kali ke si private facility glomalap to sim kat papa ke kumwi kat kim tawagien akatayelas ke programa nagikadakulan facility ke pelsinge kat private no sim kat papa ke maulas nanak mas karnin kat Pel pas ke ben makat celebrate ashna mataga ben fungulkat panagat kushe ke asalom kat kushe pe ke asalom na silos na kewa mata in masla kayo ke ilya ma elos aske ke pelsinge hospital lomse ka in shwashik silos ka aina siya mait mamdain manasta ke pelsinge kat private na siya siya ke asalom lailal na siya na kewa ineta kalmein celebration last na gyak flat ke Christmas anak nas negi kat ke me fall ke ngan medalum in weekat kulo malap ke langgalang bauten loman in weekat ke fashion class in karnin kat kat prag in one sip fun and Jesus Christ in vakulo amen baik lamalap All right. Taking Driscoll. Kumgulo. They come long. makan lang yan na Okay, kumgulo. Bang kaman program lasha. Amo teams kom da we na fact being a Dallas Cowboys we Belman Tibanalo na. Acho que Chargers okay na we. Amo Dallas Cowboys PCO. Yan sang unin kalyas ko last ngayon na gawas mo isasla. Please stand by.
As the galaxies